A na vinskom putu Srbije, tu na raskrsnici sa severa na jug i sa istoka na zapad, nedaleko od Kruševca na putu za Kopaonik, leži župska okeanija vina, da putnicima pokaže svu toplinu gostoljublja i bogatstvo župskog kulinarstva. Župa Aleksandrovačka je stara oblast i u njoj vekovi nisu prošli uzalud. Vinski put kroz župu Aleksandrovačku vijuga kroz 3000 hektara vinograda i 70 vinarija. Blaga klima koja je oblikovala ove vredne ljude pružila je mogućnost da se razvije seoski turizam. Možda da organizujemo obilazak vinograda, vinarije. Pored toga možda ponudimo i smeštaj od pre godinu dana. Mi smo napravili jedno malo etno selo od vinskih bačevi. Imamo 6 vinskih bačvi gde ima francuski ležaj u svakoj. Mi ovde spremamo, znači kao kad ljudi dolaze na slavu. Znači sve od predjela, hladnih, toplih, to su pršute, to je suvo meso, to je neka vrsta slanine, pasulj, prebranac, sarme. Sarme su naš, recimo, glavni specijalitet. Autohtone sorte grožđa, tamnjanika i prokupac uzgajaju se u Aleksandrovačkom kraju vekovima. O tome svedoče sezonsko-vinarsko-vinogradarske nasobine stare župske poljane. U svim župskim poljanama zbijene su kuće sa strmim sokacima i centralnim trgom. Vinski podrumi građeni su od kamena, a kuće iznad njih od nepečene cigle, blata i drveta. Župske poljane su nasobine u kojima su živjeli ljudi, a stanovalo vino. Viševekovnu tradiciju vinarenja u župi čuva za buduće generacije jedinstven na ovim prostorima Muzej vinarstva i vinogradarstva, a svetsku kulturnu baštinu Zavičajni muzej u Aleksandrovcu. Život u župi traje neprekidno 7000 godina. Najbolji dokaz za to su ove 3 venere koje se nalaze pored nas, koje se zovu, pripadaju vinčarskoj kulturi, dakle i zovu se Lady of Aleksandrovac, Madame de Vitkomo i Venus de Župa ili Miladija, Grozdana i Ružica na srpskom, a ova 4. koja je pronađena prošle godine i najmonumentalnija među njima, tek treba da dobije svoje ime. Brojne građevine svedoče i o srednjovekovnoj istoriji ovog kraja, manastiri Drenča, Rudenica i grad Koznik. U župi se berba grožđa slavi kao opštenarodno veselje. Skoro 6 decenija organizuje se privredno-turistička manifestacija Župska berba sa čuvenom vinskom ulicom i fontanom vina. Na 1000 gostiju okupe i julske župske igre, Bucini pozorišni dani, a ove godine obnovit će se i festival klasične muzike Kozart. Mnogo je razloga da dođete u Aleksandrovac i osjetite dušu blagorodne župe. Ne znaš da ćeš, reći ću ti ja.